Мгм.
Ассалому алайкум дӯстон азиз, мухлисон ва ҳаводорони футболи меҳан. Бозиҳои даври 12-уми Лигаи олии мамлакат идома доранд ва яке аз рақобатҳои ҷолиби ин давр дидори дастаҳои Эсхата ва Хуҷанд мебошад. Дерби шаҳри Хуҷанд дӯстон арзманд ва мо шумо рақобати ин дастаҳоро мутаваҷҷеҳ хоҳем гардид. Бозие ки дар варзишгоҳи 20-солагии Истиқлолият дар шаҳри Хуҷанд доир мегардад ва яке аз бозиҳои ҷолиб дар назар аст ки яке аз бозиҳои ҷолиб хоҳад шуд ва мо шумо ин рақобатро имконият дорем то мустақиман тамошо бинамоем. Ва доварон ба мо шумо нишон дода мешаванд. Ман албатта доваронро ба шумо баъдтар шинос хоҳам кард ва албатта ҳамчунин ҳамаё нафарони расмие ки ба ин рақобат вобастаанд. Ҳайати дастаи Эсхата дӯстон азиз дар рӯи экрани мо шумо қарор мегирад. Имрӯз футболбозони Эсхата ба ҳайси мизбони расмӣ дар рақобат ҳастанд ва шакли ҷойгиршавии 4-4-2-ро интихоб кардааст Фарух Марофиев. тавре ба мо шумо нишон медиҳанд ва ин метавонад боз албатта тағйир ёбад дар рафти бозӣ. ҳама инро мо шумо мушоҳида хоҳем кард. Капитанони ҳар ду даста ҳоло дар назди довари бозӣ мӯза қарор мегиранд. Иброҳим Эшонхонов ва албатта Давронҷон Эргашев. ҳоло Гулмуроди Садулло довари асосии рақобат муайян хоҳад кард ки яъне баъд аз партофтани танга муайян хоҳад шуд ки аз кадом тарафи майдон бозиро оғоз мекунад ва ки аз маркази майдон тӯбро ба бозӣ ворид мегардонад. ҳайати дастаи Хуҷанд дӯстон азиз дар рӯи экрани мо шумо қарор мегирад ва ин даста метавонад бо шакли ҷойгиршавии 4-5-1 бозӣ кунад ва метавонад 4-3-3 ҳам шавад. яъне аз ду канор футболбозон бозигарони канорие ки инҷо оварда шуданд метавонанд ба хати ҳамла бисёртар моил бошанд, аз ҷумла Комон Турсунов ва мо шумо метавонем ин рақобатро мушоҳида кунем ки мавқеи футболбозон чӣ гуна хоҳад буд. хуб, ин рақобате аст дӯстон азиз ки мову шумо яъне ҳамагон метавонем дар он бисёр бозии хуб ва боназму низоми ҳар ду дастаро мутаваҷҷеҳ бигардем. ҳар ду даста омодагии хуб диданд ба ин рақобат ва чун ин албатта дерби аст, дерби шаҳри Хуҷанд. ду даста аз соҳили руди Сир андари майдони рақобат мегарданд. мо шумо метавонем шоҳиди як дидори ҷолиби ин дастаҳо бигардем. чун бозии ин дастаҳо ба ҳангоми баргузори ҷоми ҷаҳон доир мегардад. албатта дар байни ҳамаён бозиҳои зиёде ки дар ҷоми ҷаҳон доир мешаванд метавонанд чунин рақобатҳо то нозеҳ паси парда бимонанд. вале Лигаи олии кишварамон хеле ҷолиб ҷараён дорад. дастаҳо ба ҳамдигар хеле зич мавқеъ гирифтанд. аз ин лиҳоз ҳар як бозӣ дар Лигаи олии кишварамон албатта арзандаи он аст то ба худ диққат дошта бошад ва мухлисонам бояд ба варзишгоҳ албатта ки ҳозир шаванд то ин бозиҳоро зебу зиннат бахшанд. ҳама чиз омода аст дӯстон азиз барои оғози шудани рақобат. Гулмуроди Садулло омода аст ишораи комиссари бозиро барои оғози ин рақобат. соат расо 8 бегоҳ ва довар садоши худро баланд мегардонад. бозии ин дастаҳо оғоз мешавад. биёед акнун шуморо бо ҳайати хуб асосии ҳар ду даста шинос кунем ва ҳайат метавонад ба таври зайл бошад. ҳайати дастаи Эсхата: Иззатулло Турсунов таҳти рақами 31 дарвозабони дастаи Эсхата, рақами 21 Фирдавс Шахалов, рақами 5 Муҳаммадҷон Рустамов, рақами 44 Сергей Прохоров, рақами 4 Абдураҳмон Узоқов, таҳти рақами 6 Абдусамад Самадов, рақами 17 Иброҳим Эшонхонов, Ҳоҷи Абдуманон, рақами 81 Ҷаҳонгир Акбарзода, таҳти рақами 77 дар майдон аст. Санҷар Ихсибоев рақами 7 ва Самандар Қодиров таҳти рақами 14 бозӣ мекунад. Фарух Марофиев самурабии дастаи Эсхата аст ва ба ӯ ҳамчунин кӯмак мерасонанд Шураҷон Умаров, хуб Даврон Маҳмудов, Далер Бобиев, хуб Давронбек Ҷураев, Ҷаҳонгир Ҳусейнов, Ҷамшед Шокиров, Ҷавоҳир Равлиёров, Ҷамшед Ҳусейнов, Фахриддин Умаров. ҳама ин нафарон бо Фарух Марофиев кор мекунанд, яъне ба ҳайси духтур, ба ҳайси маъмур, ба ҳайси маҳсгар, ба ҳайси администратор ва дигар мавқеъҳо. хуб акнун мутаваҷҷеҳ мегардем мо ба ҳайати дастаи
хуҷанд дӯстон азиз ки ба таври зад мебошад. Дар хати дарвоза Александр Нечаев қарор дорад. ӯ рақами 21 дорад дар пироҳани худ. Бозгарони дигар Дарко Исайлович рақами 5, рақами 6 Давронҷон Эргашев, капитани даста Ҳусейн Нурматов рақами 19, Фирӯз Қараев рақами 23, Никола Эскич рақами 8. ин Милан Миланович аст дӯстон азиз, ҳаммураббии дастаи хуҷанд ки ба мо шумо нишон дода шуд. Лаша Паронашвили рақами 14, Бежан Нишонбойзода таҳти рақами 22 дар майдон аст. Рақами 11 Йован Анҷелкович, Комрон Турсунов рақами 28 ва Петр Гигич таҳти рақами 9 дар майдон ҳунарнамоӣ мекунанд. Сармураббии даста гуфте Милан Миланович ва ба ӯ кӯмак мерасонанд Шарафҷон Зиёев, Шавқатҷон Иброҳимов. хуб боз дар студио Мирзомубин Мунавваров, Шӯҳрат Бобоев, Уриҷон Саримсаков ва Зарифҷон Ёрматов қарор доранд ки дар вазифаҳои гуногун дар студио кору фаъолият мекунанд. доварани бозии имрӯзаро акнун ба шумо шинос мекунам. дӯстон азиз, ин рақобатро довари фифа аз шаҳри Душанбе Гулмуроди Саъдулло ҳакамӣ мекунад. аз як канал ба ӯ Ҳасан Каримов ва аз канали дигар ба ӯ Фарҳод Куралов кӯмак мерасонанд. ҳарду ёвари довари фифа ҳастанд, яке аз шаҳри Норак, дигаре аз шаҳри Душанбе. довари чаҳорум Наврӯз Воҳидов аст, довари дараҷаи якум аз Вахш ва дар ҳуҷраи вар Саҳолҷон Зайниддинов довари фифа аз шаҳри Душанбе қарор дорад. ба ӯ кӯмак мерасонад Акмал Буриев, ёвари довари фифа аз шаҳри Турсунзода ва наворбардор ё худ ёрдамчӣ дар омода кардани наворҳои вар Баён Дустов аст аз шаҳри Ҳисор. аут ба нафи дастаи Эсхат Фирдавс Чақалов, ӯ дар назди тӯб ирсол ба дохили ҷаримагоҳ, тӯбро дахтараш ӯ партофт. Фирдавс Чақалов метавонад аз аут тӯбро ба масофаи дароз партояд ва замоне дар дастаи хуҷанд, дар дастаи клуби марказӣ варшаптиш ва дигар дастҳо бозӣ карданаш. албатта ӯ ҳамеша ҳангоме ки аз ҳамин канор аут ба нафи дастаи бошад, ӯ тӯбро ба чунин масофаи дароз партофта метавонад. ҳамлаи навбатӣ ва инҷо бозгарони Эсхат мутаваҷҷеҳ ҳастанд ба ҳуҷум. чун мезбон имрӯз дастаи Эсхат аст, онҳо бо пиронаҳои кабуд ва хонагии худ дар майдон ҳастанд. пиронаҳои дастаи хуҷанд ҳам рангашон ҳамин хел аст ва имрӯз онҳо бо пироҳани сафари худ бозӣ мекунанд, бо пиронаҳои сафед дар майдон ҳунарнамоӣ мекунанд. чун аввал албатта мизбон бо ҳамон либосҳои расмӣ ва бо ҳамон либосҳои якуми худ, либосҳои якуми хонагии худ бозӣ мекунанд. Фирӯз Қараев аути навбатӣ Фирӯз Қараев дар назди тӯб. ӯ ҳам аз замин мавқеъ метавонад тӯбро дур то ба дохили ҷаримагоҳ партояд, вале ба нафари наздик пас медиҳад. баъдан Фирӯз Қараев худ мубориза мебарад ва тӯб аз майдон берун мешавад. ба дохил инҷо тӯб расида буд ба Самад Самадов ва Фирӯз Қараев аз аут бори дигар тӯбро то ба дохили ҷаримагоҳ мепартояд. вазъияти хавфнок ҳаминҷо ба вуҷуд меояд. мавқеъи зарбазанӣ меҷӯянд. бозгарони дастаи хуҷанд онро пайдо накарданд ва акнун Эсхат ба ҳамла меравад. ӯ қоидаи бозӣ вайрон мешавад. инҷо бар муқобили Самандар Қудиров қоида вайронкунӣ буд.
اوت به نفع دسته خوجند. هجوم بازیگران این دسته میبینیم که بیژنشون بویزاده در مرکز میدان کوشش کرد، توپ روی دور کرده نتوانست. توپ در نظارت فوتبالزنی دسته اسقاط باقی میماند و توسط کنار امکانیت خیلی خوب جهانگیر اکبرزاده با توپ قرار دارد. ضربه جهانگیر اکبرزاده، ولی در نتیجه صدگذار این ضربه برطرف کرده شد. یک وضعیت استانداردی اوت به نفع دسته اسقاط خواهد که از اوت عبدالرحمن اوزاقوف مدست و توپ را به بازی وارد نماید. پرتاب به داخل جریمه‌گاه، فرصت برای ضربه زنی داده نشد ولی حمله ادامه خواهد کرد. ارسال به داخل جریمه‌گاه، اسقاط در حمله قرار دارد و امکانیت‌های خوب می‌جوید. اسقاط پرتاب نوبتی و ضربه کنجی خواهد بود. خیلی خوب مبارزه برد عبدالرحمن اوزاقوف، در کنار یک نفر را فریب داد. میتوانیم لحظه تکرار را ببینیم. اپ و یک نفر پس سر میشود. این یوان انجیلکوویچ. وضعیت استانداردی ضربه کنجی ابراهیم شامخانوف در نزد توپ قرار دارد. کاپیتان اولین ضربه کنجی و کورت و ضربه هم رسید، ولی اگر این ضربه را سمندر قادرov بهتر اجرا میکرد برای دروازه‌بان برای نیچایف برطرف کردن آن خیلی مشکل میگردید. آفساید، اینجا آفساید. پرتاب کنار، پیروز خرایف توپ را باقی میپرتاید. این وضعیت برطرف کرده می شود. پرتاب نوبتی با خط هجوم. خوجند در حمله قرار دارد. یوان انجیلکوویچ پرتاب یا به داخل جریمه‌گاه و این میتوانست وضعیت خیلی خطرناک را به وجود دارد، اما دروازه‌بان اولین شده به توپ رسید. عزت الله ترسونوف این وضعیت را برطرف کرد. پس وقیب پس وقیب
сергей прохоров. топ ба канори руст партофта мешавад. абдусамад самадов дар маркази майдон муборизаи хуби футболбозони эсхата ва туп дар назорати бозгарони ин тим аст. пас ба хати ҳуҷум ва акнун бозгарони дастаи хуҷанд тӯбро гирифтанд ва дарҳол онро аз даст доданд, чунки бежан нишобойзода натавонист паси дақиқ бидиҳад. фирдавс чақалов пасиу ба хати ҳуҷум ҳамлаи навбати бозгарони дастаи эсхата. ирсол ба хати ҳамла. иброҳим мешонхонов пасию бақим фирдавс чақалов. кӯшиши ба прессинг гузаштан доранд футболбозони хуҷанд ва айни замон мушоҳида мекунем ки якбора 5 нафари онҳо дар нимаи майдони дастаи эсхата қарор доранд, вале прессинги фаъолона накарда истоданд. ирсол ба хати ҳуҷум. давоми бозии охир дастаи эсхата худро хуб эҳсос мекунад ва агар мо мутаваҷҷеҳ бигардем ин тим дар бозиҳои охир дар 6 бозии охир танҳо як мағлубият дорад дар доираи лигаи олии мамлакат. ин даста ғалабаҳои худро аз бозӣ бар зидди дастаи Истаравшан оғоз кард. 1-0 онҳо Истаравшанро шикаст доданд, баъдан 4-3 бар дастаи Сардор Турсузода ғалаба кард. ин ғалабаҳо аз моҳи апрел, аз охири моҳи апрел оғоз шуданд. пас он Эсхата бо Регарда аз бозиро мусовӣ кард 2-2. бо Истиқлол ҳам бозӣ мусовӣ шуд 0-0 бегол. пас он дар як дерби дигар ин тим бозӣ дошт бо дастаи Парвоз ва онҷо ҳам ғалаба кард. аммо дар бозии охирин ба шикаст рӯбаро гардид. бозие ки рӯзи 13 доир шуд, яъне 13 июн даври қаблӣ, ва дар онҷо дастаи Осилот бо ҳисоби калон Эсхатаро шикаст дод. Осилот дар сафар бозӣ кард ва бо ҳисоби 6-1 ғалаба кард. корти сурх дӯстони арзманд, Петар Гигич бо корти сурх ҷазо дода мешавад ва аз майдон монда мешавад ин бозигар. метавонем мутаваҷҷеҳ шавем ки чӣ гуна корти сараввал корти зард буд. сараввал корти зард буд. бале, баъдан чизе ба Петар Гигич маъқул нашуд ва ӯ албатта ба тарафи довар шояд суханҳои қабеҳ гуфта бошад ва суханҳои қабеҳ ҳақ ба ҷониби довар аст хулас, чунки чӣ лозим ҳақорат кардан, чӣ лозим гапҳои қабеҳ нисбати довар гуфтанд ва ҳатто аз майдон берун рафта ҳақорат карда истодааст. дуду фиғон гӯён ҳақоратгӯён аз майдон берун меравад. Петар Гигич 100% гулноди Саадулло ҳақ аст, яъне ӯ ҳақ дошт то ҳамин корти сурхро нишон бидиҳад. ӯ дар аввал корти зард нишон дод. чӣ лозим ки Петар Гигич боз ҳақорат кунаду боз суханҳои қабеҳи дигаре гӯяд, ё ӯ фикр ва андеша мекунад ки гулноди Саадулло ҳақоратҳои англисиро намедонад, ё ягоне аз мо шумо пай намебарем ки ӯ чӣ гуфт ва чӣ гуфта истодааст. ва корти сурх. акнун метавонад Петар Гигич ба отоқи либосфазкунӣ биравад ва дар онҷо дар сари рафтори худ, кирдори худ ва гуфтори худ андеша кунад.
дар майдон акнун дастаи хуҷанд дӯстони азиз 10 нафара мемонад ва ин барои дастаи Эсхат имконияти беҳтарро пайдо мекунад. پاس به کنار. партоб ба дарвозабон Иззатулло Турсунов. То корти сурх ҳам дастаи Эсхат бештар тӯбро идора мекард ва пас аз корти сурх бошад акнун ин даста зиёдтар албатта тӯбро идора хоҳад кард. رسال به خط هجوم. اینجا دروازه‌بان چای فلکه توپ را در دستان خود میگیرد و میتواند از توپ‌بازان خود از همدستای خود دعوت به عمل آورد تا دورتر از دروازه بروند، چون اینجا با سبب زیادتر بودن فوتبالبازان دسته اسخط برای خوجند یگان ضرورت نیست تا با پاس‌های کوتاه و میانه کوشش کنند که از خط دروازه برند و از خط دفاع. قاعده بازی اینجا ویران شد. بازیگر از درجه بلندی از فرطی در زمین خوابیده است. Самат Саматов, пас по Конор. هجوم خوبی فوتبالبازان دسته اسخط توسط کنار. پاس با سمت سنجر رخسیبویف، ولی او درست‌تر توپ رو اداره کرده نتوانست. پرتو به خط هجوم حمله خیلی خوفناک دسته خوجند. امکانیت برای گل. زارباوا توپ از پهلوی دروازه از میدان بیرون میره و دیوال انجلکوویچ بهترین امکانیت داشت ولی استفادهش کردن نتوانست.
10 нафара футболбозони дастаи хуҷанд чунин як ҳамлаи хавфнокро ба вуҷуд оварданд ва метавонистанд ба пеш бароянд. ҳама корро Анжелкович дуруст кард, ғайр аз ҳамин зарбаи охирин ва албатта наздиктар шудан ба дарвозабон. Бояд аз дурӣ зарба мезад, чунки аз он ҷо осонтар буд. Дар назар надорам аз 16 метр ҳангоме ки ба ҷаримагоҳ ворид шуд, аз ҳамон ҷо аллакай лозим буд то зарба зада шавад. Ҳангоме ки ба дарвозабон наздик шуд Йован Анжелкович, он ҷо ҳам мавқеи зарбазанӣ маҳдуд гардид, ҳам кунҷ дур аз тӯб ба назар мерасад. Хулас гол задан дур шуд, мушкил шуд. бисёр фурсати хуби голзанӣ, имконияти 100%. Анжелкович муборизаи навбатиро ба як футболбози асосӣ табдил меёбад Йован Анжелкович дар рақобати имрӯза. ҷаҳонгир Акбарзода дар канор муборизаи ё кӯшиш мекунад. Яке аз он футболбозоне аст ки тарсу ҳарос аз он ки масъулияти бозиро бигирад надорад. ҷаҳонгир Акбарзода яъне масъулияти бозиро ба доши худ мегирад, кӯшиш мекунад 2-3 нафарро фиреб бидиҳад. гоҳе ба ӯ ин чиз муяссар мешавад, гоҳе муяссар намешавад, вале маълум аст ки талош мекунад. партоб ба дохили ҷаримагоҳ зарба иҷро мешавад. тӯб аз ҳудуди майдон берун нашудааст, метавон ба ҳамлаи навбатӣ гузашт, вале довари канорӣ баъд аз лаҳзае ишора кард ки тӯб аз ҳудуди майдон берун гаштааст ва бояд дарвозабон акнун аз назди дарвозаи худ тӯбро ба бозӣ ворид намояд. дарвозабон аз ҳамин мавқеъ, яъне аз назди дарвозаи худ тӯбро ба нимаи майдони дастаи Исхата зарба мезанад. аллакай 25 дақиқаи асосии қисми аввал ба анҷом мерасанд ва дар 25 дақиқа дастаи хуҷанд ба задани гол наздиктар буд. як имконияте ки дошт бозгари тим Йован Анжелкович, ҳангоме ки як ба як бо дарвозабон рафт, вале натавонист зарбаро дурусттар иҷро бинамояд. чунин имкониятро дастаи Исхат ба вуҷуд наовард. то ҳамин дам новаста аз он ки бештар тӯбро идора мекунад, бисёртар ба ҳамла меравад ва бештар шумораи зиёди футболбозони дастаи Исхат дар нимаи майдони хуҷанд қарор ҳам дошта бошанд, вале чунин ҳамлои хавфнок дида нашуданд. шояд ҳоло ин чиз тағйир ёбад. дар ини замон бо тур Самандар Қодиров, ба кӯмаки ӯ ҳамчунин меравад дар он ҷо Иброҳим Эшонхонов. ин вазъият бенатиҷа ба анҷом мерасад. ҳамлаи навбати ин ҷо дарвозабон аз мавқеъи худ берун мебарад. дарвоза холӣ мемонад. зарба ва
توپ از بالای دروازه بیرون از میدان میرود. چگونه امکانیت عالی با وجود آمد. میتوانیم بار دیگر متوجه بگردیم اینجا افسای بودن و نبودن اون هم البته زیر سوال است و اگر تو به دروازه وارد میشد این حالت رو سعود جان زندینوف در روژه ور مشاهده میکرد و به گلمرد سعدالله اشاره مینمود. حساب افساید 2-0. حمله نوبتی این حالت برطرف کرده می شود. هجوم نوبتی باز هم میتواند دسته خوجند 1-1 فوتبال خود را برآورد. ضربه اجرا شد ولی اینجا دروازه‌بان موقع درست رو اشغال نمود و این وضعیت برطرف گردید. چنین پرتاب‌های طویل مشاهده میکنیم که زیاد میگذرند و دسته خوجند میتواند از آنها استفاده بنماید. هجوم نوبتی خوجند توسط کنار، پاس فیروز قرایف با کنار چپ. در کنار چپ مبارزه خوبی فوتبالبازان دسته خوجند و فوتبالبازان اسخط باشند کوشش نمودند تا توپ را گرفته به حمله روند. میسر نشد با آنها این چیز. کنون دوام چند دقیقه اخیر دسته خوجند نواسته به کم بودن در شماره توپ را اداره کرده ایستادند. تغییرات بینندگان عزیز در هیئت دسته اسخط به میدان مبین جان مومینوف می آید و از میدان گرفته می شود حاجی عبدالمنان. حالا در دقیقه 31 رقابت تغییرات را مشاهده میکنیم. کمتر از 15 دقیقه دیگر وقت اساسی باقی میماند تا انجام قسم یکم دیدار. هجوم نوبتی پرتاب باقیب
фирӯз қараев зарбаю ба хати ҳамла. вазъияти навбати стандарти танҳо аут аст инҷо ба нафи дастаи хуҷанд. фирӯз қараев меояд барои партофтани он. фирӯз партоби ба дохили ҷаримагоҳ, имконияти хуби зарбазанӣ ва бозам имконият доданд футболбозони эсхата дар хати дифоъ то рақибонашон зарба иҷро намоянд ба тарафи дарвоза. мушоҳида мекунем бори дигар ин вазъиятро чӣ гуна аз саргаи ҷаримагоҳ ҳаракати худро оғоз кард. Никола Эскич рафт то пеши дарвоза зарба зад, вале зарбааш каме нодақиқ рафт. фурсатҳои беҳтари голзанӣ ма аз дастаи хуҷанд дорад. эсхата танҳо тӯбро идора мекунад, вале ягон имконияти голзаниро ба вуҷуд оварда наметавонад. партоб бақиб ирсол ба хати ҳуҷум расонида мешавад ва дар он ҷо дарвоза бо навадин шуда ба то мерасад. партоби навбатӣ ба канори чап ва дар ин ҷо боз ҳамлае буд ки бенатиҷа ҷанбаст шуд. то ба наздикии ҷаримагоҳ футболбозони дастаи эсхата меоянд, то ба канори ҷаримагоҳ мебиёянд ва дигар дар канорҳо фақат то ба дохили ҷаримагоҳ тавассути ҳаво партофта мешавад ва ин ҳолатҳоро ҳам футболбозони дастаи хуҷанд навбаду навбат бартараф мекунанд. яъне дигар ҳеҷ ҳолате дида намешавад ки бозигарони дастаи эсхата ба вуҷуд доранд тавассути марказ барои мисол бозигузорӣ кунанд ё ҳуҷуми позитсионӣ нишон бидиҳанд, новас аз он ки онҳо дар шумора бисёртар ҳастанд. бори дигар хотиррасон мекунам дастаи эсхата як нафар дар майдон бисёртар зиёд дорад. баъд аз он ки футболбози дастаи хуҷанд Петар гигич бо корти сурх ҷазо дода шуда аз майдон ронда шуд. даврон эргашев зарбаю ба хати ҳамла. партоби Никола Эскич ба дохили ҷаримагоҳ. кор инҷо то зарбазанӣ нарасид. ҳамлаи хуби футболбозони дастаи эсхата.
ба кӯмаки пизишкон ниёз дорад футболбози дастаи хуҷанд. чунин ҳолатҳо яъне таваққуф пауза истироҳат дар ҷараёни қисми аввал хеле зиёд шуданд. умуман бозӣ як қулаби муайяне надорад. бисёртар аз гӯем эпизодҳои кӯчак иборат аст. гӯё ки қисм қисм бозӣ ҷудо шудааст. инҷо як футболбоз меафтад, онҷо як бозигари дигар меғалтад. афтону хезон албатта бозиро футболбозон идома дода истоданд. вале як қулаби муайян, як сценарии муайяне нест ки бозӣ бо он ҷараён дошта бошад. дар инҷо мубориза, дар онҷо мубориза, як зарба ба тарафи дарвоза, боз бартараф шудани вазъият. яъне чунон менамуд ки ҳеҷ чиз ба ҳамдигар пайвандӣ надорад. ҳама чиз ва ҳама бозигарон гӯё ки аз ҳамдигар ҷудо ҷудо бозӣ карда истоданд. абдураҳмон узоқов омодааст то аз аву тобро ба бозӣ ворид намояд. тағйирот дар ҳайати дастаи хуҷанд. дӯстони азиз, ба майдон бозигар таҳти рақами 17 Шурат Шоназаров меояд ва аз майдон Лаша Паронашвили гирифта шуд. бозигар таҳти рақами 14. партоб ба канор. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ ва ин боз як вазъияти дигаре буд ки бебаро ҷамъбаст шуд. ҳамлаи навбатӣ. Йован Анҷелкович пасио ба хати ҳуҷум имконият барои зарбазанӣ вуҷуд дорад. зарба ва дарвозабон бартараф мекунад. як зарбаи дигар бо гол. Никола Эскич дӯстари азиз ба задани гол шарафёб мегардад ва дастаи хуҷанди 10 нафара ба дарозаи аз хата 11 нафара гол мезанад. ва ин бори аввал нест ки футболбозони хуҷанд ба гол наздик буданд. ин аллакай фурсати 100% сеюми голзанӣ аст барои бозигарони шаҳри хуҷанд. ниҳоят дар лаҳзаи сеюми голзанӣ шогирдони Милан Навиш тавонистанд тӯбро ба дарвоза ворид кунанд. Йован Анҷелкович инҷо ҳамла 2-2 буд. пас ба тарафи Никола Эскич зарба иҷро мешавад. баъдан онҷо бозигари дигар зарба зад. баъдан тӯб ба назди Никола Эскич омад ки зарбаи задаи ин бозигар бо гол анҷом ёфт. Комрон Турсунов сараввал зарба зад ки зарбаи задаи ёро дарвозабон бартараф намуд. ҳисоби рақобат дӯстон арзманд кушода мешавад ва дастаи хуҷанд ҳисобро 1-0 нагардонад. Никола Эскич муаллифи ин гол. вазъияти хуби стандарте. партоб ба канори рост. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ. вазъияти хавфнок. зарба иҷро мешавад ва тӯб инҷо аз паҳлӯ дарвоза берун аз майдон шуд.
ҳамлаи навбатӣ партоб ба дохили ҷаримагоҳ. инҷо тӯб аз майдон берун меравад. фирӯз қараев. тавассути канор ҳуҷуми навбатӣ бозигарони дастаи хуҷанд чӣ гуна бо суръати баланд ба хатти ҳамла штофт ёбан Анҷелкович яке аз беҳтаринҳост дар рақобати имрӯза футболбозии мазкур легионери дастаи хуҷанд. прессинг карда истодааст дастаи хуҷанд ва аз зудаи инфишор шогирдони Фаррух Марофиев баромада тавонистанд. Пас ба канори рост ва тавассути ҳамин канор ҳуҷуми футболбозони дастаи Эсхата идома дорад. бозам маҷбур мешаванд футболбозони Эсхата то ба қиб тӯбро партоянд. аз он ҷо ирсоли Фирдавс Чақалов ба дохили ҷаримагоҳ ва ин ҷо ҳеҷ кас зарбаи хуберо ба тарафи дарвоза умуман зарбаеро ба тарафи дарвоза иҷро карда натавонист. партоб ба канор. тӯб ба қиб партовта мешавад. паси навбатӣ ва ин ҷо шояд офсайд набошад. имконият аст. Анҷелкович бо тӯб зарбаю ва гол. аммо офсайд. офсайд. ёван Анҷелкович бо усули хеле зебо тӯбро ба дарвоза ворид мегардонад, вале голи задаю бо сабаби дар ҳолати нобозӣ қарор доштанаш ҳисоб карда намешавад. ин ҷо офсайд буд. ҳамлаи навбатӣ. партоби навбатӣ ба дохили ҷаримагоҳ. довар 3 дақиқа зам кард. аз ин 3 дақиқа аллакай 2.5 дақиқаи он сипарӣ шуд ва танҳо 30 сонаи дигар боқӣ мондааст. ҳамлаи навбатӣ дастаи хуҷанд зарба аз фосилаи дур. инҷо тӯб аз паҳлӯ дарвоза аз майдон берун меравад.
سه دقیقه که دو وزن کار به انجام رسیدن دوستان ارجمند در دربی شهر خوجند در رقابت اسخط و خوجند صبح 1-0 به نفع دست خوجند است و فوتبالبازان این تیم در میدان 10 نفر هم باشند، چون که یک نفر کارد سر گرفت پتر گیگیچ، اما توانستند از آنها به زدن گل دست یابند و نیکولا اسکیچ این گل را به نام خود مهر زد. حساب رقابت 1-0 نیمه اول با همین حساب جمع بسته می‌شود. انتظار می‌شویم قسمت دوم را.
دوستان ارجمند و مخلصان سرشمار فوتبال میهن برمیگردیم با ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت با شهر خوجند با قسم دوم رقابت دستای اسخط و خوجند. دو دسته از این شهر در میدان رقابت هستند. دربی شهر خوجند و در این بازی مهم کدام دسته پیروزی را به دست میارد تنها وقت نشان خواهد داد. در قسم اول دیدار توپ را بسیارتر فوتبال بازان دسته اسخط اداره میکردند و بیشتر به هجوم گذاشتند و یک حالت باعث نگرانی برای دسته خوجند با وجود آمد که فوتبال باز خط هجوم این تیم پیتر گیگیچ با کارت سرخ جزا داده شد و از میدان او را راندند. ولی نوبسته با این دسته خوجند امکانات خیلی خوب گلزنی را با وجود آورد. اونها بیشتر از عکس العمل استفاده می‌بردند و توانستند در یکی از چنین کنتر هجوم ها موفق شوند و توپ را به دروازه وارد نمایند. گل را نیکولا اسکیچ لگنر این دسته به هدف رساند. حساب بازی را فوتبالبازی مذکور 1-0 کرد. تا آخر کوشش های هر دسته باز دیده می شدند، فرصت های گلزنی پیدا می گردیدند ولی دیگر حساب تغییر نیافت. امکانیت های گلزنی را حتی دسته خوجند بیشتر به وجود آورد. اونها توانستند 3 فرصت 100% گلزنی داشته باشند. حتی در آخر یک مرتبه دیگر یووان انجلکویچ توپ را به دروازه دسته اسخط وارد کرد ولی اون گل حساب کرده نشد با سبب اینکه انجلکویچ در حالت نوبازی قرار داشت. بر توپ به داخل جریمه گاه یعنی چنین بودند حالت های اساسی قسم اول رقابت خود واقعیت اساسی نیمه یکم کارت سرخ گل و چندین فرصت های گلزنی دسته خوب خوجند. اسخط نوبسته از اون که در میدان اونها بیشتر هستند اما فرصت های خوب گلزنی را در قسم اول با وجود نآورد. بیایید باید متوجه بگردیم در نیمه اول در رد هر دسته تغییرات با وجود به عمل آورده شدند و با در نظر داشتن عوضشوی ها این زمان هیئت دسته اسخط و خوجند به طور زرد می باشد. رقم 31 دروازه‌بان دسته اسخط عزت الله ترسونوف، رقم 21 فردوس شقلوف، رقم 5 محمد جان رستموف، رقم 44 سرگئی پروخوروف، رقم 4 عبدالرحمن اوزاقوف، عبدالصمد صمدوف تحت رقم 6 بازی میکند. ابراهیم اشانخانوف رقم 17. حاجی عبدالمنان از میدان گرفته شد در قسم اول او تحت رقم 61 بازی میکرد. با جای او بازیگر دیگر مبینجان مومینوف تحت رقم 72 با میدان آمد. رقم 77 جهانگیر اکبرزاده، سنجر خسیبویف رقم 7 و رقم 14 سمندر قدیروف. اینها فوتبالبازانی هستند که حالا در هیئت دسته اسخط در میدان هنرنمایی دارند. هیئت دسته خوجند دوستان عزیز چنین می باشد. اینجا هم در نیمه اول تغییر شد. به میدان بازیگر رقم 17 شورت شانزرف آمد و او لاشا پاراناشویلی را عوض کرد. با نظر داشت این تغییرات هیئت چنین است. دروازه‌بان دسته خوجند در رقابت امروزه این البته که الکساندر نیچایف است تحت رقم 21 او بازی میکند. دارکو ایسالویچ در میدان تحت رقم 5 است. دوران ارگاشف رقم 6، حسین نورماتوف رقم 19، رقم 23 فیروز قرایف، نیکولا اسکیچ مؤلف گل رقم 8. با جای رقم 14 لاشا پاراناشویلی به میدان بازیگر تحت رقم 17 شورت شانزرف آمد. دو بازی را ادامه میدهد. بیژن نشانبویزاده رقم 22، رقم 11 یووان انجلکویچ، رقم 28 کامران ترسونوف و این بازیگران دسته خوجند بودند که این زمان در میدانند. اونها 10 نفر هستند چون که طوری گفتیم پیتر گیگیچ جزا داده شد و او را از میدان راندند. با بازیگر دسته خوجند هم کمک لازم است. با فردوس شقلوف هم کارت سرخ نشان داده می شود. این لگه کارت سرخ دوم است در بازی امروزه و شماره بازیگران هر دو دسته در میدان برابر می شود. مشاهده میکنیم از عقیب بله مستقیم ضربه با پای رقیب و این البته قایدانکنی دغل است. گلمرد صدالله از فردوس شقلوف دعوت میکند که میدان را ترک کند چون که این قایدانکنی هم البته ارزش کارت سرخ را داشت. از عقیب مستقیم با پای رقیب رفتن با دو پای این البته کارت سرخ است.
хуб, дуворони бозӣ имрӯза дӯстон арҷманд, ин бозиро Гулнури Саъдулло ҳакамӣ мекунад. Келакай корти сурхи дуввумро нишон медиҳад ва шумораи футболбозон дар майдон баробар мешавад. Акнун 10 нафари бозиро идома хоҳанд дод. ба Гулмуроди Саъдулло кӯмак мерасонанд Асан Каримов ва Фарҳод Куралов аз Дуканор. Мо бори дигар дар лаҳзаи такрор мушоҳида мекунем ки чӣ гуна инҷо бозӣ кард Фирдавс Шақалов. хуб, Наврӯз Завоидов довар эҳтиётӣ аст дӯстон азиз. вар ҳам инҷо кор мекунад. қоида бозӣ варон шуд. вар ҳам кор мекунад ва дар рӯжаи вар Саёд Зайниддинов қарор дорад. ба ӯ кӯмак мерасонад Акмал Буриев ва ҳамчунин Баён Дӯстов. инҷо қоида бозӣ вайрон шуд. ирсол ба хати ҳамла. бо шумораи баробар акнун дастаҳо чӣ гуна бозиро пеш мебаранд. дар нимаи дуввум мо инчунро мушоҳида мекунем. аммо тасаввур кунед ки 10 нафара дастаи хуҷанд 3 имконоти голзаниро ба вуҷуд овард. пас бо шумораи баробар чӣ гуна имконотҳоро ба вуҷуд оварда метавонад.
аз даври 12-уми лигаи олии мамлакат ҳисоби бозӣ айни замон 1-0 ба нафи дастаи хуҷанд аст. Ягона гол дар қисми аввал зада шуд. Никола Эскич аз дастаи хуҷанд тӯбро ба дароза ворид кард ва бо ҳамин ҳисоб ҳоло бозӣ ҷараён дорад. хотиррасон мекунам ки корти сурх ҳам ба футболбози Эсхата ва ҳам ба футболбози хуҷанд нишон дода шуд. аз Эсхата корти сурхро Фирдавс Чақалов гирифт ва аз хуҷанд бошад Петар Гигич бо корти сурх ҷазо дода шуд ва гулнури Саъдулло ҳарду ин бозигаро аз майдон ронд. Якеро барои бо эҳтимоли зиёд барои ҳақорат, барои гапҳои қабеҳ нисбати довар ва дуввум яъне Фирдавс Чақаловро бо сабаби қоидаваронкунии дағал вақте ки ӯ аз рақиб парид бо ду по ва қоидабозиро вайрон кард. Никола Анҷелкович аз по меафтад. Бисёртар албатта ба морибои омехта ин бозӣ монанд мешавад. дар ин тараф дар он тараф чанд актагоне ташкил шуданд, чанд ҳашкунҷа ташкил шуданд. ин футболбозиро мезананд нокаут, он футболбозиро мезананд нокдаун ва албатта акнун Абдусамад Самадов як қоидаваркунии дигариу ки барои ин қоидаваркунӣ корти зард ба футболбози дастаи Эсхата нишон дода мешавад. ва боз футболбози дастаи хуҷанд ба кӯмаки духторон ниёз дорад. хотиррасон мекунам ки дар доираи ин давр, даври 12-ум, аллакай бозиҳо баргузор шуданд, аз ҷумла дидори дастаҳои Истаравшан ва Парвоз бо ҳисоби мусовӣ 1-1 ба анҷом расид. клуби марказии варзиши Артиш бо Осилот бозӣ дошт, бозӣ хеле ҷолиб ва дар ин дидор дастаи ЦСКА бо ҳисоби 3-2 тавонист пирӯзии худро бар Осилот ба даст орад. Эсхата хуҷанд ин бозие ки мо шумо тамошо дорем, боз Барқчи Вахш як рақобати дигаре ки он ҳам аллакай ба анҷом расид ва боз баргузоршавии ду рақобати дигар ҳам дар назар аст. Равшан бо Регар Тадаз ва Сардор бо Истиқлол бояд бозии худро пагоҳ доир намояд. Давронер Гашев дар назди топ. Зарбаю ба хати ҳуҷум ва ба канори рост. Бежан Нишонбойзода. Фирӯз Қараев. партов ба дохили ҷаримагоҳ партофта мешавад, вале ин вазъият бартараф шуд. Фирӯз Қараев мубориза мебарад. имконияти хеле олӣ гол задан. Зарба ва дарвозабон бартараф мекунад. Иззатулло Турсунов тавонист зарбаи бисёрам хавфнокро рафт созад. мо метавонем бори дигар дар лаҳзаи такрор мушоҳида кунем. ҳеҷ кас интизор надошт ки то ба пеши Комрон Турсунов меояд. хато карданд дар хатти дифоъ футболбозони Эсхата. хато бақиб. ҷаҳонгир Эргашев омода мешавад барои ба майдон омадан ва бо эҳтимоли зиёд ӯ Комрон Турсуновро иваз хоҳад кард ва дар канори чап дар хатти ҳамла бозӣ хоҳад кард. партов ба дохили ҷаримагоҳ. пас бақиб. имконият барои зарбазанӣ. зарба ва хеле дур, хеле баланд. хуб, ҷаҳонгир Эргашев дӯстон азиз дар дақиқаи 62-уми бозӣ ворди майдон мешавад ва ӯ иваз мекунад, тавре гуфтем, тавре пешгӯӣ кардем Комрон Турсуновро, бозигари рақами 28-ро. дар ҳайати дастаи хуҷанд ин тағйироти дуввум аст. дар нимаи аввал хотиррасон мекунам ки Шӯрат Шоназаров ба майдон омад ва акнун Ҷаҳонгир Эргашев ворди майдон мешавад.
غیر از این فوتبالبازان در حیط ذخیروی دسته خوجند باز فوتبالبازان دیگر هستند، از جمله دو دروازه‌بان زهرالدین محیدینوف و افضل جان اوزاقوف، دفاعگران میراج خلف، جمعه‌بای احمدزاده، نیم حمایتگران پرویز علیف، خورشید تیمور جورایف، فیروز خولمتوف، مقیم تاج مرادوف و یک حمله‌گر فخرالدین شرمتوف است. اینجا بر مقابل حسین نورمتوف قاعده بازی بیان شد. در هیئت اسقاط همون یک تغییراتی که دیدیم به میدان آمدن مبین مومینوف و جای حاجی عبدالمنان، دیگر تغییرات نشد و هیئت چنین است، یعنی اونهایی که در ذخیره قرار دارند. دو دروازه‌بان مومین گدایبویف و مرودبک همدموف، پرتاب به داخل جریمه‌گاه. این حالت برطرف کرده می شود. قاعده بازی در داخل جریمه‌گاه بیان شده است، یعنی پنالتی نخواهد بود. و بعدا نیم حمایتگران اسدبک مختوموف، حیدرشاه خدایدادوف، حاجی بای زیایف و حمله‌گران بختیار ظریفوف، باهیر جان سنگینبایف و صاحب جان حکیموف قرار دارند. صاحب جان حکیموف البته دفاعگر است. اینجا گپ سریان می رود که پروتکل بازی همون پروتکلی که پیشتر هست، تنها نام فوتبالبازان آنجا وارد کرده می شود و دیگر اهمیت نمی دهند که کی حمله‌گر است و کی دفاعگر، و چون حالت‌هایی می شوند که صاحب جان حکیموف رو همچون حمله‌گر می نویسند. حیدرشاه خدایدادوف وارد میدان می شود. این بازیگر تحت رقم 20 بازی میکند، فوتبالباز خط نیم حمایه، و از میدان ابراهیم اشانخانوف گرفته می شود. دو تغییرات خواهد بود دوستان ارجمند. همچنین به جای جهانگیر اکبرزاده بازیگر تحت رقم 99 به میدان میاد. این باهیر جان سنگینبایف است. خط هجوم را کمی بهتر کرد فرخ مرافیف با این تغییرات ها، و اکنون فوتبالبازانی که به میدان آمدند باید کلا بازی را دیگر سازند و توانند تاثیر نیک به بازی داشته باشند. جهانگیر ارگاشف در کنار مبارزه برد، از پا افتید و چون می‌آمد که بر ضدش قاعده بازی هم ویران شد. پس به مرکز جهانگیر ارگاشف، تو باقی بر نگردد. پس با خط هجوم توپ اینجا با کنار میآید، در کنار جهانگیر ارگاشف آن را قبول میکند و حمله را ادامه میدهد. جهانگیر ارگاشف کوشش فریب دادن یک نفر را کرد، از پا افتید و اینجا هم قاعده بازی ویران شد. البته از نگاه تکنیکی جهانگیر ارگاشف سرخل یافته است و یک هنگامی که او بازی میکند او از فوتبالبازان رقیب گذشتن میتواند. برای مثال در این فرصت خیلی خوب از عبدالرحمن اوزاقوف گذشت و عبدالرحمن اوزاقوف با ویران کردن قاعده بازی راه داد. وضعیت استانداردی فیروز قرایب به نزد تو می آید.
این بازی یکم در مرحله دوم میباشد دوستان ارجمند، یعنی از دور دوازدهم مرحله دوم آغاز می شود. مرحله اول در 11 دور برگزار شد و به انجام رسید. بعد از این دور تنفس خواهد بود در لیگ عالی مملکت. ارسال با داخل جریمه‌گاه، این ضربه بود که به طرف دروازه فیروز خرایف اجرا کرد و توپ اینجا از بالا دروازه از میدان بیرون می شود. حیدرشاه خدایدادوف خیلی خوب اینجا بازی کرد، پاس به مرکز داد، پرتاب به خط هجوم. ارسال به کنار چپ، حیدرشاه خدایدادوف توپ رو اداره میکنند ولی این زمان به مقصد توپ به این طرف به اون طرف پرتافته می شود. اکنون میبینیم که مقصد به هجوم گذاشتن رو دو رفت بازن اسخط، توپ رو به نزدیکی جریمه‌گاه خود جان آوردند. ارسال به داخل جریمه‌گاه و دوران ارگشف این وضعیت را برطرف میکند. هجوم نوبتی، ضربه اجرا می شود ولی خیلی نادقیق، خیلی بلند. از نیچه دعوت میکنم که چیز زودتر باید توپ را به بازی وارد کند. در مرکز میدان توپ را فوتبالبازان از خط میگیرند و به حمله دعوتی میروند. سنجر رخسیبایف در کنار میتوانست مبارزه برد و در اینجا حتی اوسیب هم شاید برداشت از زونوی خود. اینجا در مرکز میدان عبدالصمد صمدوف از پا افتیده است. همین بازیگر اوسیب دارد. در اینجا رقابت با نیکولا اسکت بود. هر دو بازیگر مبارزه بردند، دو هم در نزدیکی قرار داشت و همه چیز را گلمرود خیلی خوب مشاهده کرد. مبارزه در مرکز میدان، ارسال با خط هجوم، پاس خیلی زیبا با جهانگیر ارگشف. جهانگیر در کنار مبارزه را ادامه میدهد. تلاش فریب دادن یک نفر ولی بی نتیجه. جهانگیر ارگشف از پا افتید. خیلی زود میخواست حرکت کند و خیلی زود از طرف راست جهانگیر ارگشف رو به پای چپ اومد به طرف چپ پرتاید. حسین نورماتوف خیلی خوب مبارزه برد ولی اینجا عبدالرحمن اوزاقوف توانست اولین شده به توپ رسد، این وضعیت را برطرف سازد. هجوم جوابی دسته اسخط، سمندر قدیروف ارسال با خط هجوم، وضعیت خیلی خوب. سنجر رخسیبایف به توپ رسید ولی چون نمی‌آمد که اون را برای دروازه‌بان برای نیچایف منع کرده بود، چون که بعد از به قفس سینه سنجر رخسیبایف رسیدن توپ بلندیش خیلی قلای برای دروازه‌بان شد و نیچایف اون را آسانکک در دستان خود گرفت. لژن نشان بایزاده کمی با سمندر قدیروف اونها از فوتبال
ба нави кураш ё ба гӯштин мутаваҷҷеҳ шуданд дар маркази майдон, вале баъдан боз ба хулоса омаданд ки беҳтараш онҳо футбол бозӣ кунанд. пас рақиб зарба ба хати ҳуҷум. ҳуҷуми навбати Никола Эскич бо тӯб, паси ба канор. ҳамла хеле хуб идома дорад ва паси навбатӣ. Аммо тӯб ба Анжелкович тӯб нарасид, вагарна инҷо фурсати хеле хавфноки голзанӣ ба вуҷуд меомад. чунки дигар дар ин тараф Никола Анжелкович дар танҳоӣ буд. бинед 3 нафар ба пеши 1 нафар давиданд. Анжелкович дар танҳоӣ монд. бисёр бозӣ ва мавқеъгирӣ нодурусту баъд аз ҷониби футболбозони Эсхата дар ҳамин ҳуҷуми Хуҷанд нишон дода шуд. зарбаи дуюми кунҷии дастаи Хуҷанд партоб ба дохили ҷаримагоҳ. партоб ба канор. ин фурсат бенатиҷа ба анҷом мерасад. зарбаи Иззатулло Турсунов ба хати ҳуҷум. бозгарони Эсхата инҷо муборизаро идома медиҳанд. инҷо Нечаев бояд ба ягон мушкили тӯбро бигирад. баъд аз ин дӯстон арҷманд бозиҳои навбатӣ, яъне даври 13-ум рӯзи 31 июл оғоз мешаванд, яъне баъд аз як моҳ ин давр, яъне бозиҳои ин давр баргузор мешаванд ва баъд аз ин дар лиги олӣ танаффус аст. аммо дастаҳо бозиҳои худро баргузор хоҳанд кард, он дастаҳое ки роҳи худро дар ҷоми Тоҷикистон идома медиҳанд. чунки рӯзҳои сеюм ва чорум дар назар аст ки бозиҳои даври 4-1/2 ҷоми Тоҷикистон доир шаванд, ки дар он ҷо Эсхата ба он ҷо роҳ хат гирифт ва дастаи Эсхата бозӣ хоҳад кард. таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳамин тағйирёбӣ дар ҳайати дастаи Эсхата. Бахтиёр Зарипов таҳти рақам 11 ба майдон меояд ва аз майдон Санҷар Ихсибоев гирифта шуд. боз ба майдон Мубинҷон Муминов ҳам гирифта шуд аз майдон. ба ҷои Асадбек Махтумов омад. Муминҷон Муминов дар нимаи аввал ба майдон омад, яъне боз ҳам аз майдон гирифта шуд. ӯро аз ҳайати захиравӣ ба майдон ворид карданд дар нимаи аввал ва акнун дар дақиқаи 76 боз ӯро аз майдон гирифтанд. хуб, гуфтем ки Эсхата роҳхат гирифт, Хуҷанд ҳам роҳхат гирифт ба марҳилаи 4-1/2 ва дар ин марҳила дастаи Эсхата бозии худро бо Панчер доир хоҳад кард. дар даври 4-1/2 ҳам бозиҳо рафту баргашт ҳастанд ва рақиби дастаи Хуҷанд бошад дастаи Вахш аст. Эсхата дар майдони худ бо Панчер бозии аввалро мегузаронад. Хуҷанд бошад бозии аввалро дар сафар дар шаҳри Бухтар бар муқобили дастаи Вахш доир хоҳад кард ва баъдан бозии дуввумро дар хонаи худ. ҳамчунин фаромӯш кардан лозим нест ки баъд аз ин давр оғоз карда аз 1 июл оғози яъне равзанаи трансфери кушода мешавад ва дар бозори трансфери дастаҳо метавонанд фаъол бошанд. аз 1 то 29 июл дастаҳо имконият доранд то дар ҳайати худ навгониҳоро ҷорӣ созанд, футболбозони навро ҷалб конанд, футболбозони кӯҳнаро ҷавоб диҳанд ва тағйиротҳо боз қариб дар ҳамаи ҳайатҳо хоҳад буд, дар ҳамаи дастаҳо. боз гузаришҳои зиёдеро мушоҳида хоҳем кард. инҷо дарвозабон тӯбро бемушкилӣ мегирад. хуб, мо дар бораи дастаи Эсхата гуфтем ки дар 6 бозии охир ин тим танҳо як мағлубият дорад. дар бозии гузашта бо ҳисоби калон онҳо аз Осилот 6-1 шикаст хӯрданд.
алайнавати ва агар мо натиҷаҳои дастаи хуҷандро бигирем, ин тим дар 5 бозии охир танҳо як ғалаба дорад. ин ғалаба бар дастаи равшан буд бо ҳисоби 4-1 хуҷанд пирӯзиашро ба даст овард. пеш аз он аз Парвоз 2-0 шикаст хӯрд, ҳамчунин дастаи Осилот 2-0 хуҷандро мағлуб кард ва баъд аз ғалаба бар равшан бошад дастаи хуҷанд 2 бозии дигар гузаронид. яке бо дастаи вахш 0-0 ва дар бозии даври гузашта барқчии ҳисор хуҷандро дар майдони худ бо ҳисоби 1-0 шикаст дод. дар ин байн ҳамчунин бозиҳои ҷоми Тоҷикистон ҳам баргузор шуданд. дӯстони арҷманд ки гуфтем ҳардуи дастаҳои номбурда дар он ҷо иштирокчӣ буданду марҳилаи ҳаштакниҳоиро паси сар кардан тавонистанд. дастаи хуҷанд яке аз рақибони душворгузарро аз сари роҳи худ дур кард. онҳо бар дастаи истиқлол пирозиро ба даст оварданд. бозии аввал бо ҳисоби 3-1 ба итмом расид. эсхада бошад дар бозии аввал боре гартада аз бозӣ дошт ва он бозӣ 0-0 ба анҷом расид. баъд аз ин бозиҳои ҷавобӣ буданд ки дар онҳо дастаи эсхата ва регартада аз бозиро бегол анҷом доданд 0-0, вале дар силсила зарбаҳои пеналти баъд аз бозӣ футболбозони эсхата беҳтар буданд ва бо ҳисоби 5-4 эсхата ғалаба карду ба даври чаҳорякниҳоии ҷоми Тоҷикистон рӯи худро ҳамвор кард. имконият аст, зарба зад намешавад. тӯб аз паҳлӯи дарвоза берун аз майдон шуд. ин зарбаеро ки Асадбек Махтумов иҷроаш кард. ва баъдан дар бозиҳои ҷавобии даври ҳаштакниҳоии ҷоми Тоҷикистон гуфтем ки эсхата дар пеналтиҳо регаро шикаст дод ва дастаи хуҷанд бошад бо истиқлол бозӣ кард. бо ҳисоби 1-0 шикаст хӯрд, вале бо сабаби оне ки дар бозии аввал бо ҳисоби 3-1 пирӯзӣ ба даст оварда буд, бо ҳисоби умумӣ 3-2 дастаи хуҷанд пирӯз шуд ва рӯи худро ҳамвор кард ба даври навбатӣ ба даври чаҳорякниҳоии ҷоми Тоҷикистон ки гуфтем дар ин марҳила бозии худро бо вахш дор хоҳад кард. эсхата бо панҷшер рақиби эсхата албатта осонгузар аст нисбат ба вахш, чун панҷшер ягона дастае аст аз лигаи яки кишвар ки то ба даври чаҳорякниҳоӣ рӯи худро ҳамвор кард. дастаҳои дигари лигаи яки кишварамон дар даври ҳаштакниҳоӣ рӯи худро ба итмом расонданд. аз ҷумла хуб Муҳир, Сомон ва ҳамчунин дастаи Рахш. дастаи панҷшер бошад, рӯи худро ба давраи чаҳорякниҳоӣ ҳамвор карду ягона намояндаи лигаи яки мамлакат дар баробари дастаҳои дигари лигаи олӣ рӯи худро дар ҷоми Тоҷикистон панҷшер идома медиҳад. қоида бозӣ вайрон шуд, боз як корти зарди дигар нишон дода мешавад. инам баъд ба Бежан Нишонбойзода Гулмоли Садулло корти зард нишон медиҳад. бозигари дастаи хуҷанд ӯ бар муқобили Самандар Қодиров қоида бозиро дар маркази майдон вайрон кард. Ҳайдаршоҳ Худудудов партобиё ба дохили ҷаримагоҳ, паси навбатӣ ва ин ҳолат боз бенатиҷа ҷанбаҳс мешавад.
پس به خط حمله اینجا جهانگیر گرچف مبارزه میبرد و توپ را او میگیرد. امکانیت است برای او. اگر توپ را جهانگیر در میدان نگاه می‌داشت دیگر دروازه خالی بود. فرصت خوب برای گل زدن پیدا میشد. ضربه کنجی ضربه سوم کنجی برای دسته خوجند. ارسال به داخل جریمه گاه. فرصت خوب ضربه‌زنی. ضربه اجرا می شود ولی توپ بالاتر از دروازه رفت. توپ به کنار. جهانگیر گرچف پاس خوبی و به خط هجوم. اگر سرعت بلندتر می داشت این پاس البته حمله‌گر دسته خوجند توپ را گرفتن می توانست. ارسال به خط هجوم. جهانگیر گرچف اینجا مبارزه برد برای گرفتن توپ. حمله نوبتی توسط کنار و اینجا در شاخ دویدودوف قاعده بازی را ویران میکند. داور گلمحمد عبدالله به همین موقع میآید. اینجا اشاره میشود که قاعده بازی هم ویران شده است و در لحظه تکرار بار دیگر این وضعیت را مشاهده کردیم. وضعیت خوب استانداردی به نفع دسته خوجند. انجلکوویچ ارسالی به داخل جریمه گاه در شاخ دویدودوف توپ را از همین موقع بیرون میبرد و امکانیت است برای دسته اسخط. اما اینجا دوران گرچف فعال شده به نزد توپ میرسد و معذور توانست همین وضعیت را برطرف سازد، یعنی توپ را زده از همین موقع دور سازد. تغراز نوبتی دوستان عزیز در هیئت دسته خوجند پرویز علیف وارد میدان می شود و طبعا ما مشاهده میکنیم از میدان بازیگر دیگر گرفته می شود. بازیگر تحت رقم 22 ما نشان داده می شود. بیژن نشان بایزاده مگر بیژن نشان بایزاده از میدان گرفته می شود و به جای پرویز علیف وارد میدان می شود. این بازیگر در خط نیم حمایت بازی خواهد کرد و در آخر قسم اول امکانات ها خواهند بود برای دسته خوجند تا آنها در حساب تغییرات را وارد کنند.
ҳуҷуми навбатӣ бозигарони дастаи хата дар ҳамла қарор доранд аз хати дифоъ. ин ҳуҷум оғоз шуд, партоб ба назди ҷаримагоҳ. ин вазъият бартараф мегардад ва бозигарони дастаи хуҷанд ҳоло ба як ҳамлаи хеле хуб мераванд. ҷоҳонгир Эргашев дар маркази майдон, ирсолиё ба канори чап ва тавассути он канор Парвиз Алиев тӯбро гирифта метавонад, ҳамларо идома медиҳад ва ин вазъият бартараф карда шуд. пас ба қиб ва аз хати дифоъ бозигарони дастаи хата ба ҳамлаи навбатӣ мераванд. кӯшиши хуби шогирдони Фарух Марофиев ва дар маркази майдон натавонист пасро дурусттар албатта ба ҳамдастҳои худ бирасонад футболбози дастаи хата. ҳуҷуми хуби бозигарони дастаи хата. пас ба қиб ирсол ба хати ҳуҷум партоби навбатӣ. Никола Анҷелхович вале ӯ дар ҳолати нонбозӣ қарор доштааст. چهار دقیقه زمان کرده می شود به وقت اساسی قسم اول. پس به خط حمله پس به کنار جهانگیر ارگاشف. سه نفر با مبارزه بردند و توپ رو از نزد پایه‌های جهانگیر ارگاشف میگیره فوتبالبازان از خط. پس به خط هجوم کوشش‌های نوبتی است ولی کار باز هم تا ضربه نرسید. توسط کنار هجوم خوبی دسته خوجند. اینجا هرچه زودتر باید پاس داده شود. ارسال با داخل جریمه‌گاه جهانگیر ارگاشف هرچه زودتر قرار خود را باید برآورد. ضربه جهانگیر ارگاشف البته او میخواهد گل زند، او را میتوان در کرد، اما در این طرف یک فوتبالباز در تنهایی بود. ولی میتوان البته بخشید جهانگیر ارگاشف را، چون که دسته او پیشرفت است. خوجند این زمان پیشرفت میباشد و اگر حساب برای مثال مساوی میشد و جهانگیر ارگاشف با چنین قرار میومد که یک نفر دو نفر را فریب دهد و ضربه زند، این را شاید مخلصان هم پی نمیبردند و مربیان هم. ولی چون حساب این چیزی را اجازت میدهد، جهانگیر میتواند برای گل خود تلاش بورزد. خیلی خوب این حمله است دوستان عزیز. اون رو یک فوتبالباز خوجند در زمین خوابیده است ولی میتونه حمله رو ادامه داد.
پاس با خط حمله فرصتی خوب جهانگیر ارگاشف جهانگیر ضربه ولی اینجا هم ضربه زده جهانگیر ارگاشف رو دروازه‌بان عزت الله ترسونوف برطرف کرد. اینجا حسین نورمتوف در زمین خوابیده است. گلماد سعدالله باشد اشاره میکند که بازی میتواند ادامه یابد. اینجا وضعیت استانداردی ضربه کنجی به نفع خود جان بود. ارسال به داخل جریمه ولی در اینجا هیچ کس نیست غیر از فوتبالبازان دسته از خط بازیکن خط دفاع که اونها این وضعیت را به مشکلی برطرف میکنند. ضربه به خط هجوم فوتبالبازان دسته خوجان می توانستند در این رقابت حتی 2 و 3 گل هم بزنند ولی پیروزی از دوستان ارجمند دسته خوجان در دربی این شهر با حساب 1-0 پیروزی خود را به دست می‌آورد. نیکولا اسکیچ یگانه گل را با نام خود مور می‌زند. در قسم اول او این گل را به ثمر رساند و با حساب 1-0 این بازی به انجام می‌رسد. ما هم در اینجا با شما خیر خوش می‌کنیم. این بازی را با شما من گلروز خودمون نظرزاده تماشا کردم. خیرتان صحت و خون آباد باشید.